5 February Salmarini Simi Kebelanyo Nugui Manglaka Haste Hakotorni Jotto local news channel ni Awaimung. Satellite channel lokare Hakotorni Jotto local news channel ni Awaimung no Mwthagwi rinani wansukmung naharka Hakotorni Ministry of Information and Broadcasting Department. Lama kesaro Haste Hakotorni rasai reporters day cameraman. Hakotorni kisasuk unregistered platform service MSO te LCO ni bising te fake news copyright violation te paid news Awaimung ungmani no Mwthagnani naharmungo kaisa kotor wansuk mung naharka Hakotor hapang aboni bagai lai thangnai 2022 BC ni 13 November salmari wo Hakotorni Jotto MSOs no platform service registration khlaidi hanai kaisa katal guidelines tikhlaimani Hakotorni Ministry of Information and Broadcasting Department aboni bagai Hakotorni Jotto multi system operators no talchinui jora Rwjakmani lai thangnai 1st December 2023 salmari wo no pai thangkha o jora Piaba Hakotorni Ministry of Information and Broadcasting Department ni odagi mungno toye mungsa sakthar mungna halia Haste te Hakotorni Jotto multi system operators rock aboni bagai 5th February Salmarini Simi National Berem ni kotor satellite channel no karei Hakotorni Jotto local news channel ni Awaimung no Mwthagwi rinani wansuk mungna harka Hakotorni Ministry of Information and Broadcasting Department Cable line ni bising tuitei nugui manglaka Haste te Hakotorni Jotto local news channel ni Awaimung. Fiaba kabangma news channel o samung khlaimani bising tui nukung palai tongmani Haste te Hakotorni kabangma koktuma thumnai rok. Fiaba Hakotorni asak kabangma news channel kholobai rajake aji mungkrai ni bagai lama kesaro klainani phasing tabuk Haste te Hakotorni rasai reporters anchor te cameraman. Aboni bagai kotorwa namao klaijak Haste te Hakotorni Jotto koktuma thumnai rok. Abo haikeno cable line no Awaimung Mwthagwi rajak phano YouTube channel te Facebook page te news Awaimung khlayanata nei wan sogoi tongnai rokni bagai kaisa koktuma hamya local news channel ni Awaimung Mwthagwi rmani yagulo dakti nokrak kerongni bising te social media wo chaya lama te news Awaimung khlainai unregistered fake news channel te page rokni sakawo bo krak sakthar mungna hanani faising tabuk Hakotorni Ministry of Information and Broadcasting Department yang te khaksa phasing Haste te Hakotorni Jotto koktuma thumnai rokni thinangni kokno wansugui o jungjalno tei tamu sakthar mungna harimano hanai kokti saldi poro Agotala Press Club o kaisa nangkukmani kokcha pandawa achukha Haste ni Jotto news channel ni ojama rok aboni yagulo o isuno tei Haste ni montri okra Dr. Manik Sahabai kok shakha news channel ni ojama rok abo haikeno Hakotorni montri Protima Bhumik Haste ni kacha montri okra MP Biplop Kumar Dev tei MP Reboti Tripura bai kok salai Hakotorni Ministry of Information and Broadcasting Department ni montri Anurag Singh Thakur bai malainani wansok mungna harlaika Haste ni Jotto news channel ni ojama rok aboni bagai salsa salni bisingo Delhi bukhak lamrlainai Haste ni Jotto news channel ni ojama rok Bureau Report Chini Khorang